187? 187 oldu değil mi lan? Жануар. Жақсы нәрсе екен. Так, достар, жалпы базарға Орал мал базарынан салам айтамын. Бүгін бұйырса 1 февраль 2026 жыл. Жалпы біздің жылқы сүйүүчүлөр үчүн, сайыпкер болбондар үчүн бұйырса бір жақсы чыгарылыш болот. Аргымак каналыбыздын катталуучуларына бүгін жақсы бір кызмат сіздерге бұл чыгарылышта мынашындай бүгүнкү базардагы кулундардын, өспүрүмдөрдүн баасы кандай адатынча мен сіздерге тааныштырамын. Каналыбызга катталып подписаться кнопкасын басып коюңуздар ар бириңиздер. Эгерде мен Аргымак каналдан жылкы көрүп турамын, жылкы дүйнөсүнү көрүп турам десеңиздер, ошол каналга катталып класс нерсени басып коесуздар. Мына эркек кулун. Кулундун баасы канча экен? Таксыр. Чечел бар. Daha kaç bana? 100 km var orada. Sana ne jakşımı? 100 km var. Bazar kança verdi? Verdi bazar? Verdi tamam. 100 bin son verdi. Kulun ha bu la? Kulun. Mazıklar. Kızı kanala nomer veresin mi sen? Satla ha? Süreşiyoruz. Sana gel bu hafta. Tak. Өспүрүмдөр, кулундар, мына. Ошоларды бир тартып берейин. Анан эми кээде анча-мынча номерлерден сурап коебуз. Аларны алып беребиз. Канчадан бул кулундар? Kулундар ага 75'ten. 75'ten. Эркекпи көтөн? Urgaç. Urgaç көтөн. 75 миң сомдон. 75 тен дейт. Болду, базарында işte. Бүгүн базар күнү бул базарда негизи биринчи жолу соода болуп атат, достор. Ошондуктан колдоп ар бириңиздер класс деген нерселерди басып турасыздар. Таксыр кулундар канчадан булар? Бир тартып коелу. 65'ten de. 65'ten. Erkek bular? Urgaç bular. Vardı Urgaç'ta. 65'ten. Kayaktan geldi? Çalıvat'tan geldi. Çalıvat'tan. 65 bin so'mdan Urgaç kulunlar. Ana. Çaktalı öresler. Palvan kança bu? Erkek ha? 70 bin so'm. Kulun mu bu? Yaxşı. Так, орlatı. Mınandan sorayınçı. Aka bağız kança? Bağız 65. 65. Erkek? Erkek. 65 bin so'm. Bo'ldi, bozorni bersin. Kam var ekan. Manarcha. Bir bo'lsa savdo o'tasizlar. Bular kulunlar varsa? Bunlar kulunlar ha. Kaçıdan bunlar? 70'ten. 70. Erkek mi? Erkek dışarı. 70'ten neydi? Erkekler eken. Tamam da gel. Qanday? Жақсы mı? Жүрөш işlerin жақсы? Qanday? Bozor jildiryapsizlar. Oraldıklar qiyin bo'lib ketdi. Tak, qancha bosh? 5. Qiziqqanlar nomer beresiz mi? 706. Teyip qo'yasizlar. 706 men. 44. 44. 1664 ha? Ha. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Yaxshi bir olib turib tarab qarab qo'yasizlar. Qaysi so'l olib, nima bo'ldi? Qancha o'tadi? 66 ming beradi. 66 ming? 66 ming so'm savdo bo'ldi. Qulun. Quluntay. Ortarım yok. Musamga 500 so'm. Qo'yga 500 so'm foyda beradi. Osonlar. Qo'yish boshlaridan. Xursandchilik meni. Bo'ldi. Yaxshi ekan. Qulun yaxshi ekan. O'tirolmaysizmi? Agarda 1000 so'm bor. 66 ha? 66 ming so'mga satıldı. Evet, oyun. 66 ming so'mga bermay qo'ydi. Qanchadan bular? Balon? 70'ten. Erkek mi?
Arka urgaçı. Bu erkek eken. Жақсы. Kulunlar da. Palvan? 55-70. Arka 70. Ököten urgaç erkek. Yes, erkek. Ana. Kulunlarda öspürümдөр. Akça esepte atacak. Kaysı satıldı? Akça esepte atacak. Kaysı satıldı? Bir tartıp koyaydı. Abi şu. Şu. Kaçına kaçat? 135 oldu. Tak 1, 2, 3, 135 bin son. Urgaç erkek. Erkek ama. Urgaç ha. Baytanlar. Üçü öten urgaç iken de. Yaxşı. Bazarını versin. Argımak degen. Balban kaçıdan bunlar? Bir tartıp koyaylı. Pulun mu ce? Tay mı? Kaçıdan? Ölçüsüden 85 işte. Na 85. Arka 100. Heh. Buna. Naşıl taylarda, kulunlarda sırayınca. Kulunların kaçıdan? Palvan? 60'tan. Erkek urgaç arlaşı vardı erkek. Ha, erkek. 60'tan. Ha. Altmıştan evet. Oh ana. Kulunlu karanlık. Alığıstan gözge görünüyor bu. Kulun kaçılı? 70 bin son. Tak. Bugün emi biraz ordun tapkıçayın ayaka bir yaka oluşat. Taylarçı. Buna gel. Bundan da var, bundan da var. Varlat. Ya kança bu? Kulun mu jet kay bu? Hayır gel. Kança boğası? 65. 65. Pazar verdi mi? Verilek mi? 65 bin son. Yaxşı. Palvan kança? 65 mi? 65 bin erkek ya. Ana. 65 deydi. Taksir sizdikiçi? 90. Narkı başka ha? Bu yaşına jetken mi? Жазға 2 yaş bulup da. Şöyle. Mana. Kulundar. Жазға 2 yaş ekan hazırkı. Qara qaşqa qancha bu? 150 kam var. 150. 1,5 yaş mı? Kumta. Ha, kulun bu. Kulun ekan dostlar. Yaşını emcid etken. Oo, etet bunu etet. Boğaz kaç dediniz? 150 kam var. 150. Nomer vermeysen. Sen veresme. Satla tabi bilirsen. 77 minen. 72 menen. 72 minen. 80 04 04. 80 04 04. Selam aleyküm. Oh, ana. İşine gelin gördünüz mü? Çıkart keyinrak. Yok. Ya bunlar qanday bu yaşı? Taksir? Ha. Ha, kulun bu. Kaçının? 200 bin. Doğru mu?
Kayaktan geldi bunlar. Abakan. Nar kaç manatça? 180. Abakan deydi ha bunlarni. Olti oylik dedingizmi? Nomer beresizmi? Qiziqqanda bor. Qoziqdori densoqligi yaxshi, ha? Mana Abakan deydi, do'stlar. Qiziqqanlar archani ko'rsatib qo'yaymi? Nomerni ayting aka. 0998 58 74 58 ha. Mana. Qiziq bo'lsa chalaverasizlar. Canor mana. Bozor. Qarash kerak ekan, yaxshi. Çöpler çiğ bettat. Bak Karatay'da sırayılca. Жақсы mı? Alıştan kaça gördün de. Tarttama ha. Kaça yaş bunuz? Bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Kaça gen balası? 200. 200 bin so'm ekan. Bozorimiz arkadaşlar. Taqsir qancha bu? Qo'y. 120 ming. 120 ming. Pul yoshdan yetganmi yo qulun bu? Qulun. Qarodasichi? Danchakmi? 100 qancha dedingiz? 120. 120 ming so'm. Girmem. Oldu. Sodasını versin. Mana. Payınız qanchaga bo'lsa? 140 ming. Yaşı. 2 yaş bo'lar? Ha, 3 bo'lar. Mingi bu? Yaxshi. Bu nereye parod aka? Qarabay. O'zingizning elinda. Bozor so'radi-ku? So'radi qizlar. Nomerni bermaysiz, berasizmi? Yo'q, nomer. Kerak yo'q, ha? Bozorni bersin. Bu yoqda daha bir o'tiradi. Tayingiz tartib qo'ying aka. Jonivor. Qancha yosh bunimiz? 60 ming. Yazga 2 bo'layotganda, ha? Parodasichi? Prodos Qarabay. Otasi Qarabay. Ha, otasidan enasi O'rus. Ha, yenesi Polsha. Polsha. Mana, bo'ldi. Qayoqdan olib keldingizmi? Bu Jalotdan aka. Jalotdanmi? Boz qancha? 180 kam. 180. Soda bo'ldikmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Nomerni bermaysiz, berasizmi? Nomerni yozib qo'ying. Ha, aytaveringchi. 735. Qancha? 775. 0775 36 36 82 82 82. Oldu. Sodanızı versin. Kızık olsa çalaslar. Tak dep. Dostlar, pulunlar, yaşına jetken taylar, ha? Bugün buyursam da şunday pazarda. Ya taylar kaçtan? 140. 140. Yaşlarıçı? Pulun. Ha, pulun bu. Oho, 140'dan da ekti. Bravo.
January. Fakat жақсымы? Жақсы. Тартып қоялы, мұны алаңыз. Қанша жаш мұныңыз? 1,5 Өкі өтің бі? Сен арқы қолын? Бұл 2 yaşar. 2 жаш. Бұл 3 бөлет жазға? Ова. Бұл 2 бөлет кәмді? Ова. Мына орыс бұ? Орыс. Januar. Mына жазға 3 жаш болады екен. Бағалары қаншадан аға бір сұрап қоялы? 110 bin son 170 bin son. 170 қайсы? Мына да? Номерді бере өзі керек жоқ. 70 bin. 0471 34 09 34 а? 71 мен. Мына. Қызық болса чала өресіздер достар. Мына бір болса алынған оқшайды. Бұны алдыңыз ба? Қанша болды? 195? Қанша жаш екен? 6 yaş. 2 жаш болады екен да? 195 мың сон. Мен кемес екен? Korkma 5-6 tane. Болды. Так, тұрып. Достар, бүгінгі әме Оралдағы базар үшіндай болды өспірімдер. Шығалысты қолдап қойыстар.